Mayamuchan Maibamna Krumjari, how Kibachaolda, Manipura Karamba, Maruiba Todok Sing Toki Habadu Komzin Zaduna, Northeast Windona, Sandok Chabar Program, the weekly news star Mayamutram Nochari, Mayangitamoy de Su Kangling Bagilang Taknaba, Forum Gani Kanjay, Hauzik Yang Minasi, Karamba, Maruiba Todok Sing Toki Bagi Habigi, Samlapa Powdam. How Kibachaol, the Tongan Mama Fum Singda, Cookie Militan Singda, Mayday Kun Singda, no MAIBAM, Kapsilapagi Todok Sing Toki. Tangkulming onduna lakibi nupi kuki nupi amabu arambai tengolgi pukjel chauraba thomi singna tek takaidana police sinaki matakta panjakriba maroiba thodok singadugi mapungiba paudam miyamda thamjarake yengminasi. Directorate of Information and Public Relations, Government of Manipur na jai kudingi putoktuna lakpa Manipur calendar amadi Manipur diary lakadoriba kumjalis singani kunmari ki oiba How Kiba December Kunmangada, Honabi Matung Inna, Chief Minister's Secretariat, Chief Minister Nongtomba Birena, Fonki. Calendar Amadi Diary Fombigi Thoram Madugamari Ledena, Chief Minister and Birena, Haiki. Manipurda Hauzik Tokliba issue asi tapna Fagalakjuna, Mausagi Fimda Lakpa Haure, issue asi Loshinaba Honabada Madam Karadi Jankani Adobo, Miana Tatare Nipan Sure Haiduna, Kangduna Leiba si, Lengaki Maikidigi, Irang Loshinaba Kana Honari Haiki. Manipurda Ching Amadi Tamda Kundariba Mue Kudingmak, Manipurgi citizen Ngaktani. Hauzik Manipur Lengakna Sinduna bus service Hauhan Kiba Aduda Maruoina District Ani Churchanpur Amadi Kangpopida Assam Rafaske personal singna Thingduna bus Chalhan Kidaba Asi Nakal Aniki Marakta Pau Fono Bakara Watpatigi Tokibani Adum Oinamak Makatana bus service Satana Balengaki Maikidigi Hona Kigani Hainaso Chief Minister and Birena Fongdoki. Solving of problems it will take time, but in the meantime I want to appeal to the all citizens of India, particularly those who are in Manipur and they're taking part in the present crisis, to stop violence, to start peaceful dialogue. We have to live together again, and we have to resettle the displaced person in their respective places, and the children has to go to schools, people have to do their works. So I would like to appeal to the concern to stop violence with the coming of the Christmas and the New Year. It is my earnest appeal from my side and from the government side as well as from the people of Manipur side. Ideally, we recognize the Kanano, Amathola Haibani, Pau Pona by microphone, the phone, the Launa, the Egakanaga, Pauno get the Moikam Kote, the Moidusu, Akiva Dumini. Amasu Exenda Tongaletuna, Manipur, the matter one is the palms of Cookie Mayama, Hanagari, no in a layer, Koino walked away. Moikaraka, Ki, Bapan, the Pan, and Goyani, I don't know, we should not take otherwise. Moi Subhatarkani, I tell of Subhatarkani, Koku Subhatarkani, like general people in the Bhatar Kusmaina, Hadogi, Sedment Holy, Hados, all Cookie, and Evan Kangin, Iran Topu Haration. We also should see the positive line also. We should not quote only those who are always against establishment. We also quote sometimes those who are commenting on positive line. Imphal East District Kangpopi District Tainaba Savungkho Kunau Sana Sabi Santi Khongbal Amadi Thamna Popi Mitei Kun Singda Haukiba December Kunmanga ki Ayukpung Tarelom Tabadagi Kuki Militan Singna Arat Akham Leitana Nomai Kapsinduna Landaraki. Yamna Pukjel Chauba Minungsi Haibagi Singthaningai Oiraba Thong Amada Haukiba December Kuntarukta Arambai Tengolna Imphagi Yum Barathiba Lakpani Haiba Kuki Nupi Ama Thingnabadagi Yamna Fazana Luna Tobiduna Maming Mata Tapna Hanglaga Porampat Police Sinaraba Matungda Police na IZ Assam Rifles South ki Headquarter Mantri Purkida Puraga Asoengam Yaudana Sinaki Assam Rifles na Mahaki Mayum Leimakhongda Tek Tekaidana Thinki Kuki Nupi Adu Arambai Tengol Yasko Wangkai Unit 19 na Thingnabadagi Mahaki Maming Mathak Hangbada Kimnaihing 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐿 Leimakhongdagini Macha Ahum Leire Haina Fongdoki Mark Tangkulgi Fact Aadhar Card Ama Pairaga Winger Tonglaga Lakpani Haina 80 gi Luchingba Korong Nganba Khumanna Maki social media post Amada Khangalaki Kuki Nupi Asi Mioibagi Minungsi Yenglaga Police Sinaki Arambai Tengoldi Nupi Angangda Khut Thade Hainasu Fongdoraki
लेमुखों विंगन द लाख अच्छी इम्फाल द पूरा तने माना सुहाई दे खुन के लिंगू यूम छीबा यूम भारत छीबा मणिपुर की इरांग लोइसिनबा होनबदा पॉलिटिकल डायलॉग तौगदबनी फुरुप खुदिंगमकी लुचिंगबा सिंग उनादुना पीस टॉक तौद्रिबा करिगिनो हाइना नेशनल कंट्रोल कमीशन की मेंबर डॉक्टर एम नारायण हाइके वाफमसी हौकिबा डिसेंबर 16 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की मणिपुर स्टेट काउंसिल न सिंदुना इरावत भवन कॉम्प्लेक्स इम्फाल द पांगथोकिबा मरिफुदरा निपान सुबा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मपोक कुमोन की थरमगा मरी लेना फोंदोकिबनी थौरम अदुदा मणिपुर स्टेट काउंसिल के सेक्रेटरी एल थोइरेन नेशनल कंट्रोल कमीशन के मेंबर डॉक्टर एम नारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मणिपुर स्टेट काउंसिल की हानगी सेक्रेटरी एल सटिन कुमार पार्टी असिमक की असिस्टेंट सेक्रेटरी एन सिंहजित अमदी एम जॉय कुमार सु थौरम अदुदा सरुयाकी चथरी मरकसिदा स्टेट कयादसु मागी मागी तोंगान तोंगान स्पेसिफिक प्रॉब्लम लई अदुबु ख्वाइदगी मरुइबा इवेंट मनी मणिपुर नाद मे की तारीख अहुमदगी थोखिबा जाति भेद नाइबगी कम्युनल टेंडेंसी अमदा येकनबगी पाक चौरबा साथी बहुमा साइथोरखुदों तौगसी कम्युनिस्ट पार्टी ना तुमिन लेगु नमजगी लोइनना इशू असी स्टेट अमसुंग सेंटर की लेंगांगना सोल्व तौबम कायरक हनाय खोय मसी दमकता खबरदसु बोइनसु तोइगमसु ताबा अमसुंग उइथोप याब सोल्यूशन अमा पुरुक्नबगी लंबिरोम द खोंग थांजलक्तबदी मयाम पुरुम खंबी अनफॉर्चुनेट एकोदि यामना मसिमदी पेंटेडब लई लॉ एंड ऑर्डर की फिल्म मसी स्टेट की लेरिब लेगा कोदी दायित्व ने योबगी पुंसी अमसु लंथुंगा कोइसे शासन पाइरिब दोर अदुगी दायित्वनी सरकार की दायित्व ने अदुंगासी बाउद लाई पुनमक्सिदी मयाम पुरुम खंगी अदुगा कोई कम्युनिस्ट पार्टी ना तोबम थोंतब थबम सरकार सिना पुनिंग चंग सोल्यूशन अमा मियामसी वारेको मियामसी सिबनाम पुनमक्सी अमुक थून कंट्रोल तो गया है कि टेंडेंसी मगी वकलोन मदुगी थबक तौसी उबो फंगे मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असी ngasi फावा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ना लोइसिंदना लैबा असी इलेक्शन की मतम ngairibra हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी के प्रेसिडेंट एमएलए 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐄 संरना हाइके हौके डिसेंबर 19 बीटी रोड लैबा कांग्रेस भवन दा पांगथोकिबा लाकदौरिबा जनवरी 13 दगी हौदुना मार्च 10 फावा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ना फ्लैग ऑफ तौदुना इम्फाल दगी मुंबई फावा स्टेट 13 के डिस्ट्रिक्ट मरिफुमंगा फाउदुना चटकदबा भारत न्याय यात्रा की खोंगसत का मरी लेना पाउगी मिफम अमदा वाफम असि फोंदोलोदना मेगा संद्रना हाइके भारत न्याय यात्रा की खोंगचत असिगे मरु ओइबा पांदमदी एखोय मसल की मरकता अमगा नुक्सिनाद्रिबा अमदी नुपी अंगांग सिंगदा चथरकलिबा थवोंग पोटचेगी ममल का हेना वांखलकपा असिगे मायोक्ता चटकदबा खोंगचत अमनी साधारण प्रजा मयाम पुनमक रेस्टलेस होले डिस्प्लेस होले युम कई थादो होले डेटाटेशन होले अखोय पुनमक सिबु हिंगबगी राइट पीरिब्रो इज इट देयर व्हिच इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अखोय लेइब्रो लेहन बियो इट इज द गवर्नमेंट टू टैकल इट इज द गवर्नमेंट टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी मसी सरकार न लोगदब रिस्पांसिबिलिटी ने कनाना लोगदबनो मसी कनाना लोगदबनो मसी की रिस्पांसिबिलिटी म्याम सिंसी अखोय वारे हाइबदा तंबदा लोइबा नाइद्रबा अवाबा म्याम सिंसी मणिपुर से पिक थले मणिपुर की खर खनबियु कइनो मणिपुर की खनबियो तोंगान फाइनेंशियल कोलाप्स गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट म्याम सिंगी पैरालाइज तौरिबा म्याम करी असादा मणिपुर की नहारोल सिंह हिंगीगदगे होजे इलेक्शन नक्सल है होजे इलेक्शन नक्सल अबनीना मसी शांति लहानबदो पामी इलेक्शन नकेरा थापकेरा अखोय लोइसिनबियु इलेक्शन नाइब्रो गवर्नमेंट सिना अदुम हान अदुम हाइग्रबनी मोदी जी की ममिंग अमित शाह की ममिंग लौदुना मणिपुर से बीजेपी की एमपी अनि थागरपिरो हाइरइयन मयाम त मेसेज पीग्रबनी ऑनरेबल एमपी सिंह करी हाय मणिपुर की एमपी अहुम सिंह कांग्रेस न थोइना चलगा उनबम थोप्रो अखोय खंगे उनरगा करी हाइरई अमित शाह ना पार्लियामेंट वाम त गांगबा यारोय हाइरई एमपी सिंधुना हाइरई कांग्रेस की एमपीसीसी की ऑफिस नबु बीजेपी की एमपी उनबा चतकद्रो पार्लियामेंट पुथोपियोना अखोय नदी
पार्लियामेंट दा मयाम अमा कांग्रेस ना सिल्लगा पुथोक्सबदो बीजेपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नी मणिपुर की एमपीडी बीजेपी नी खंदना अखोइना थाजरिबने करी हाइरई हेक पार्लियामेंट दा वांगांगपन मतमदा अफबो ओइरोय हाइना थ्रेट तौरई हाइ मीदो दुम पीगे आइना if required if the BJP government here in Manipur required then I will give the statement with evidence. Lakadoriba Lok Sabha election gamari lenina lokalakpa section thorangi sarkamani haiduna Thobal district tongan ba police station singamadi police outpost singda BSF personal sing attached tonaba thamsilakpada miyamna BSF natraga Central Security Force amata thamba yaroi haiduna irang hoduna leiringai charakta haukiba December 16 hairokta thamnabagi damak nauna thazan kiba BSF ki personal sing leiba yaroi go back BSF final lautuna hairoki miyoi listing kayana tanthoki Rokta Hanadagi Hona BSF post ama lady bani. Masigi matakta nauna amuk ngarang Yachangba pung mga makairom tarakpada BSF personal sing tongba gari ahum. Hairok police station tamna changlapagi lambida. Hairok champra thong mapa yorokpada haunarubad naidina masing yamlaba miyam tholaktuna BSF personal sing tongba gari sing adu maning halhanduna tantokibani. Hairoki miyam aduna masing yam kibana BSF personal sing adu pungkoi koisin ke miyam gi irang adu laksin naba police na su karimata tawba ngamdana yengduna laiki miyam aduna BSF personal sing adu wangjing bazar fawa tantoki Indian National Congress ki chama kuntra mapan suwa mapokuman tharam Manipur Pradesh Congress Committee na sinduna haukiba December 25 da BT Road Leiba Congress Bhavan da pangthoki Thoramaduda Manipur Pradesh Congress Committee ki Treasurer Khundrakpam AC ki MLA su oiriba Thokchom Lokeshwar MPCC ki Working President KH Debabrata Vice President Vidyapati Sanjam MPCC ki Spokesperson Ningwambam Buvenda amadi Manipur Pradesh Youth Congress Committee MP YCC ki President Ningthausam Popilal yauna tongan mamafam singdagi lakpa Congress Party ki thomi kya su saruyaki Thoramadu ki manung chana party asida thau puram laba leikidraba singi mafumda minute ama tumina leptuna ikai khumnaba utpagi thoram ama su pangthoki 2024 January tha hek hogolakpa dagi ayingba santi leiba amaga thadan naramdaba nungsindaramdaba do madu purak biduna yam ingba akoi punama aigi jati isana kanjagadaba migi jati masa masai kanjagadaba wakhalon do amaga isagi culture isagi tradition ngana zamina na nane haiduna isori phunda I thongjari aduga masida haugi leiba sarkar sina tha tare nipan helaba phawada miyam nami pahenba poise kun bangam dabase khwaidagi leibak thiba ai sage tartigi Congress Party tartigi totally condemn tawjari aduga sukchila tanja asida ngasi de khoi isane sabu karim habase khanme matam do ai di yawle haidina ai miyam na phundai thamjari Thobal District Congress Committee TDCC na susinduna Thobal athokpam da leiba District ki Congress Bhavanda haukiba December 25 da Indian National Congress INC ki chei chama kuntra mapan surapagi mapok numit tharam pangthoki tharam gi manung chenna INC ki firal athoiba mithung na singkhatpa amadi TDCC amadi TVCC Thobal gi member oiramba leikidraba singi mafamda minute ani tumina leptuna ikai khumnaba utki Manipur ki tongan mamafam kayada Maira Paibi Loop Singh Khaidoklabasu Maira Paibi ki thamoi amadi Maira ki machudi amattani haina All Manipur Women's Social Reformation and Development Samas Nupi Samas ki President Thoksom Ramani Leimana Phongdoki Wafamasi haukiba December 18 da All Manipur Women's Social Reformation and Development Samas na sinduna thamoi bangi ima khundong hanbi sanglenda pangtokiba nimfu humdoi suba Maira Paibi haudokiba numit ka mari lenena phongdokibani Mai lamdamda masagi resta achau basida punna tawbadi yara roi haibai damda macha santoki bai wani ima singse khoi amatani aduma hatu chiu ima ibin singse khoi na pulap punsan lagana ai khoi lamda laiba ase kannana ba ima singse khoi punsan ba mi lamda masida masoi machoi tauri ba thaidoki ba punama amata ima singse ta tawbinu ai khoi punna hujara pani
padang pambada matam na may ra simumut ka dagi na to pong na home firing ngay da to ki mati wana lamma matay kom dang taloga ta mai taw na horok pa ni hujikti ay ko ina hainingi sarkar da hogi ba mayam do loi na ma mi se masak ko hai ra haraugi thi hai di sauningi horai ba mayam puna makse loi na ma ai ngon da loi na ma lai ri khai ta su ai loi na khangi मणिपुर के फ्रीडम फाइटर युवराज बीर टिकेंद्रजीत की चाम 34 सुबह मपोकुमोन की थरम हौकिबा डिसेंबर 19 वीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन दा चिंगलेम पांगथोकी थरम अदुगी मनुंग चन्ना लेखिद्रबगी मिटमदा लेसु कतुनै काय खुमनबसु उतकी थरम अदुदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के वाइस प्रेसिडेंट हरेश्वर गोस्वामी वर्किंग प्रेसिडेंट केएस देबब्रत याउना कांग्रेस की थौमी क्यासु थरम अदुदा सरुयाकी युवराज टिकेंद्रजीत नोंगाखरब मतुंगदा ब्रिटिश की मायोक्ता सिंगनबगीदम मतमदुदा पाक साना भारत पुंबदा सिंगनबा हौरक्पा होफात्रिङैदा मणिपुरदा ब्रिटिश साम्राज्य की मथक्ता सिंगनबा हौखिबा युवराज असे वीर टिकेंद्रजीत हाइना खंगनदुना लेबाकीदमक्ता ngमरोइदबा लानफम ममगी अहुबा ओइना होनगिबदुना ngasiगी मतमसिगी अमसुं तुंगदा लाकदोरिबा मणिपुर की भारत की मतमदा करिगुम्बा सिंगनबा अमा लेबाकीदमक्ता जातिगीदमक्ता तुंगी जातिगीदमक्ता दरकार ओइबकांदा मरु ओइबकांदा मसागी पुंसी ईश्वरना अमखतंग पीबा हवाई अमदा मसक हापा पुंसी हक्चांग असे अमखतंग पीबा अदु कथोगा लेबाकीदमक्ता नोंगाखिबा माहपु फारसी तौबकांदा नोंना लेबाकीदमक्ता इ तौरिबनी खन्ना चटकिबा हीरो असिगदगी फिदमनिंगाई ओइबा मचाकसिंग वाखलसिंग फिदम अदु लौबा यानबा कांग्रेस पार्टी ना बिखोय श्रद्धांजलि से कच्चबनी हौजिक अखोइना 1891 दा थोकिबा लानसी अखोइ जियोपॉलिटिक्स ब्रिटिशना नाकलमोंदगी तक्सलपा अदुगा ब्रह्माना नाकलमोंदगी तक्सलपा मखोइ अनिगी क्लास दुगी सरुक अमोइना मणिपुर की अदुगुम्बा थौना फबा अहलसिंगदुना लीडरसिंगदुना हेरोसिंगदुना खंगना मदुगी पाक साथीरबा हाइबा तारे मतमदुगी ओइनदी ब्रह्मीसिंग अदुगा ब्रिटिश मागी साम्राज्यदा निमित्ताब लेते है ब्रिटिश सिंह से मसे खंगना मायुंग नबा लांफमदा थवाई थादुना दुगुम थवाई दु मणिपुर कन्नबीदमक्ता कथोखिबनी अदुगुम्बा सैक्रिफाइस से तौरमदतागदी अखोई हिस्ट्री से मखोइना जियोपॉलिटिक्स की मतमदुर लेइबा अखोई लोकेशन की मतुंगिना अदुमक ब्रिटिशना लोकसलंबसु यारबा लमसांग एसी मनुंग चनबा लमसांग पुलिस स्टेशन कोनबा मयांग लंगजिंगदगी सिंगदादा खुनगाक्तुना लेबा वॉलंटियर अमा कुकी मिलिटेंट सिंगना डिसेंबर 19 की नोंगालमदाइदा नोंमै कपथरकपदा पांदुना लेखिद्रै थौदोक अदु कदांगबन अमदी सिंगदादा कुकीगा थंगनना लेबा मैतै खुनमनाक्ता खुनगाक्तुना लेरिङैदा इखंग खंगौदना नोंगालमदाइ पुंग 3 मखाइरोम तारकपदा कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंमै राउंड कया कापसिलकपदा पांदुना लेखिदबनी लेखिद्रबा वॉलंटियर अदु मयांग लंगजिंगदगी निंगोंबम जेम्स बॉन्ड जय 19 अपोकपा निंगोंबम नंदेश्वर कवि मयुम मकै पांड्रे माग नहारोगी थौदांग पाउचेदा जय अनिरोम रिपोर्टर ओइरमी अमरोमदा निंगोंबम जेम्स बॉन्ड लेखिदबा अदुगा मरी लेना मयांग लंगजिंग कम्युनिटी हॉल दा मियांगी ओइबा मिफम अमा फमदुना जेएसी अमा सेंबगा लोइना वरेफ कया लोके मिफम अदुना मणिपुर लेंगाकना मखाताना मिटे फुरुपता कुकी टेररिस्ट सिंगना नोंमै कापा लेफनगनी हाबिगी चपचाबा थाजबा अमा पीद्रि फौबा जेम्स बॉन्ड की थवाई याउद्रबा हक्सांग लौदबा हाइनसु वरेफ लोके अखोई कदांगबंदा कदांगम पातु सिदा इरांग हेक थोंगपोदना ngasi फावबदा अखोई युमदा नोंमत तुमद्रि ngasi फावबदा अखोइना अदुम अयुक नोंसिन नमिदांग सुपम अखोई ngaga अदुम लेजबनी ngahan मखै आयाम मतमदा अखोई कदांगमन पातु सिदा सीआरपीएफ थंबिरे होजि असम राइफल हान 22 लेबदगी अमुको जो मु होजि हेंजलगा 32 जो मु थंबिरे 32 सु लेरबा 22 सु लेबा अदगी सीआरपीएफ सु लेरबा स्टेट फोर्स खराम सु लेरबा सिमत दामु ngasi ngarang makta asuki mating thamo sokko thokdo अखोई की सीआरपीएफ लेरिबा स्टेट फोर्स सेंट्रल फोर्स मयामसिना ngak pasida अखोइना पेंजरक तबदगी मोइना अखोइबु थोक्सा बिदबदगी अखोइना ग्राम पंचायत मंगागी एरिया सिदगी अखोइगी अंगांसिंग असे अखोइना विलेज की ngaknarbagi dongda विलेज फोर्स ने अखोइ सेमजबने विलेज फोर्स सिंग असिगी यामना मरुइबा थोकदांग पुबा अंगांग अखोइगी सा जेम्स निंग अंगांग लेखिदबसि अखोइ सुकिमति माइजते अखोइगी खुंगम कदांगबन गी खुंगन ngaknabagi तमुता ngarang अहिंग यारेक्तुना अखोइ कनोदा बंकर द मोइ लाइरिंगाइदा कोगिना मथक्तगी खंगौदना नोंगालमदागी पुंग 3 मखाइ तारमदाइ तारकपगी सिलेदा नोमै कापसिलपदगी अंगांग सि सोखिबनी अदुबो सिंग मथक्ता लेबनिना अखोइना माबु खुदम लौदरोबै खुदोंग चाबदो अखोइ फंगिते मा इ असुकिमति याम थोकि अखोइ मैरापा म्याम का हरकी अदुबु इसासिंग अखोइदि कुकिना मथक्ता मयाम लुमगा लेरबनिना अखोइना अहिंगदुदा अमम मरक्तुदा अखोइना माबु लौबै खुदोंग चाब लेखिते अदुबु
upai litabadagi akhoi chataba yade sirasu sangasu nangang si akhoi langsona ba mayang ngang singa loina kajabani sarkar na di haibi ba hauji akhoi la leitre irang ne me na makhoi na hai kadai tu no irang ne mi se kadang mar inang na khaba impan west ki hek inang na pasida makhoi na asare phan thambi de 22 laibadagi 22 na kano to nga bangam de na asare phan 32 mu thambi 32 su lairaba 22 su lairaba adagi CRPF mayam amu su lairaba kari ki damu ta kadang mar inang na pajaga sida karmai to kadang partu ki bangar sida moina nomai kafalak panoba sida makhoi na yengo lairi kari ki na akhoi asuki matik pende nungalam dai hai tare akhoi makhol ma tai buma kai sa da akhoi makhol ma di tare ma sa akhoi angang ga je akhoi chasira na akhoi forma ta badang tong ni isa sing ni mayam ti makhol de pali hai ri ko khong de pal bu ka man na tong no ju akhoi mayam ti chala ji makhol de pal ga di sing ma yai na akhoi khala ga ma ji lai ba ko adi matang da nga le ga lai tri na hai ra bani lai de hai kar mai to bono di hai na tawre uji ku kin tawri ba cha akhoi chwa ya ning de chola bani na iram dam isai su sing lai ba ki da ma ta nga ba khun nga ba ta cha ba su de da ma moi na wajal ga ku kin tawri je khoi pam je dre sel lai ba cha akhoi jam me la ma khoi me la ma ya pon ma taw de ga je khoi asi ba tan de bodi lok cha ja gi roi ha ra ma si sidan Kuki militant singna December kunmapan gi nongalamdai da kadang banda nomai kapsanduna maitei khunja ama hatkiba thodok po chief minister N Biren akan momong da condemn tawkre thodok aduda chenaba sing fanaba coming operation chathaba haure loinina Christmas amasung New Year gi matam sida violence ki thabak thadok piu negotiating table da laktuna wari sanaduna tangdu leita ba amadi mausa gi punsida hanjinna ba hona minesi haina appeal tawki wafamasi December kuntra da chief minister gi banglo da pangtoki ba tongan ba scheme taruk chief minister nongthomba Birena hawdopagi tharamda phongdoki bani hawdoki ba scheme sing adudi chief ministers ima nongthang leima yai fating bang scheme chief ministers spokesperson livelihood support scheme chief ministers farmer livelihood support scheme chief ministers khungang ama sanabung ama scheme recognized travel libraries with digital infrastructure amadi college fagat hansi mission scheme singni these evil elements trying to disturb the peace in the state, both Hill and the Valley civil society organization, government machineries, the old Imam Paibis or youths, volunteers are trying to get and restore peace in the state of Manipur, both Hill and the Valley. But unfortunately, today's incident in Skandangban is highly condemnable, and we will not spare, and coming will be carry on till the culprit is arrested, and the nearest villages also has asked to calm all the area. And I appeal once again with the coming of the New Year's, and this is running the Christmas. Please let us leave violence. Let us come to the negotiating table and let us start dialogue, and let us try to restore peace and normalcy in the state of Manipur. And the key sahi hubushide koi chief ministers farmer livelihood support scheme maidana masidai da koi anaktagi dum haure farmers ki group torkana koi pot hadaba even drilling machines machineries tool bauba masidai da koi support torkana masi koi masi planning department ki makha da laigani adu horticulture amde agriculture ki area dagi lakpa gap mayam se marumang ta patham sana phange angde mayam nena ki yen number kone de adugum bal lehendana ba haitare se minister farmers livelihood schemes masi simai koi handaki anobo sahi lakpa loina masi koi extra wena koi launch tawraga koi da government gi wena hapsulani simai nausukse Matang asida North Windona Sandok Saba the weekly news lotion jari. Matangi the weekly news da mayam bungai zaramgi.